Probably Charlotte Tilbury, flashy. Whatever she just said, that's what we're getting. I don't even know. She cursed at me. Really? Ne izgleda tako loše danas, a? Aha, vidi ko je srećen da me vidi. Ćao. Dobro jutro. Pa dobro, okej. Tek sam sad skapirao da danas je Srđan rođendan, ali trenutno je 10:38, 37 u stvari, i čisto sumnjam da je on budan, tako da probat ću da ga pozovem, da ga čestitam rođendan, ali najverovatnije ću ga zvati malo kasnije, jer sada je prerano za njega. Brate, volim te. Pusa! Malo se prospem. Danas je petak, sutra je moj drugarici Sofiji rođendan, tako da idem sada da je uzmem neki poklon za rođendan. Kaže Kevin da idemo u Sephoru jer jel te, to je meka za sve žene ovdje. Kad se vratimo sa toga treba se spremim, a večeras imam slikanje za neki snapper, za nekog klijenta, otvaranje neke zgrade ovdje u Queensu, pa ću vas povesti za sobom da vam pokažem kako to izgleda i što se tamo radi, ali prvo, ajmo do grada. Ali pre nego što krenemo do grada, imamo ovo dvoje ovdje koji čekaju da izađu napolje. Dakle, ću prvo njih pošto. Za vas koji se pitate zašto imamo ovoliko kovanica na podu, to je zato što nam mašine za veš rade na kovanici. You know how much you love makeup, and I'm like so fucking excited to buy makeup for some other person. This is like taking a kid to the candy store. Možda neki od vas znaju, ali prošle nedelje je ukinut mandat za maske obavezne za indoor objekte, tako da je lepo osjećaj šetati se po kraju bez maske. Jedino će mi biti problem sam naviknuo da ne pravim face dok se šetam po radnji. Ovdje sam skapirao da uopšte klima ne radi, ovdje je upaljeno grejanje. Ovdje je jedno 25 stepeni u radnjem trenutku. Neko uspije da se zajebe i da okači znak naopačke, da sve ostalo je dobro, je sve ovo naopačke. Ovo je kupovina gotova, idemo na doručak. Za vas koji ne znate šta je snapper, link gore za prethodni video, objasnio sam ukratko sve pa će biti više informacija. Nego, ajde spakujemo stvari da vam pokažem šta nosim večeras. Za večeras ću poneti dve kamere, jednu A7 III koju ću koristiti sa flashom i A7S III koju ću koristiti bez flasha, to je sa povećanim ISO-om zbog svojih mogućnosti. Od objektiva ću poneti Zeiss 85 mm 1.8, poneću Zeiss 35 mm 1.4 i moj omiljeni Sony 20 mm 1.8. Flash ću poneti moj standardni Godox TT685 za Sony. Poneću također receiver i transmitter od Godoxa da bi mogao bežično da aktiviram moj flash. Ovaj auto stane mnogo više nego što mislite. Ispostavilo sam naravno da sam bio u pravu i da to nije prava adresa i da to ni treba da budemo, nego na drugoj adresi. Šta se desilo kogod da je uneo adresu, uneo je 40. ulicu, a ne 40. aveniju. Ovaj put nije toliki problem jer 40. avenija je bukvalno 5 minuta odavde, tako da neće biti mnogo u kašnjenju, ali eto, dešava se. Ovo će izgleda bolje. Prostor je imao ogromne prozore od plafona do poda, a preko puta terase se nalazio Skyline Manhattan koji sam iskoristio za pozadinu. Naravno, slikao sam sa 35 mm što je više moguće na otvorenoj blend, ali čim je zašao malo mrak, morao sam da koristim blic. Dobra stvar je što je prostor imao ogroman beli plafon u koji se jako lako odbijalo svetlo, tako da sam samo doblicavao dok mi je šater bio između 1/30 i 1/60.
to je to, završili smo danas slikanje i onda pošaljem slike na sajt, oni će proslaviti klijentima, tako da vas vodim na sljedeće slikanje ponovo kada bude bilo, a do tada vidimo se. Ćao!